sibai ule voin hi ni somni le pariat July sang ni somni pakhat tania Mizoram sarkar chuan thu chu asiamin asam nen kan buaina awanga eile bar ni tin mamo lak lu konga harsatna aum theidona wangin sumdong ten anthil zor cheprel emo aman pa ngai MRPI aya tawa hral lo turin thu chu asiama aman pa ngai aya tawa hral man chu an omani chuan dan anga an chunga hremna lek ko ani tur thu an thu chu chuan an ta lang bokani hun rei tak hria wanga kanin khar khip to awangin ni tin eile bar mamo leikonga mitam tak chuan harsatna kan tok meka tuna asam lam nen kan boruak thalo awangin tiang hun hi kan tong le meka hetianga mi harsatna to den chena rem changa lola a hlok na na man tum lawa mizo Christian kan ni angneya dik taka thil tingam kan ni apoimo tak zetani voin July ni somni pariat ni lai ni hian pulang muan puya changte pi Margaret larem ruati pasal bung kon tui khuru veng chuan nam pasal tha vaireng te thalai te eile in turatan a tho chua liau liawa alei anei chun a bike chu cheng nuai khatina halta bike leidu tu tam tak zinga lal thlamuana kel kang khua chu awan nei tabera ama aron kal theilo awangin a thian paron tirin poisa le bike chu anin hlan felta ani pumuan puya hi apa purinan aboral santoa tuna hian vaireng te thalai te ta na thillati na konga full support petu anu PF larin siami hovin anu puile a unaw tenen bung kon veng aizola an khosame kani pumuan ale athian te hian arang thei ang bera vaireng te kal turin ruak man na an siam meka poisa hi abo abang om lovin mi huai sen vaireng te thalai tan an hlan ngalang Manipur Chief Minister in Assam Chief Minister lekha athon Assam har chuak tura a ko na thu hingai thla ho te ang Assam sarkar ro ilai police paruk thi na hi awan duai thak tak zeta van duai na tok ta te hi mizo mi pui ta chuan an tor pui hleang ti arinom heti lai hian thil chiang tak chu Assam lamin trul lo taka buaina a chau chuak hi ani IGP howa police zani rual poi khoi tura atir ringot kha a athak le Assam mi ten an ma ni ram chin lo British hun laia ta mizo te ram lua chin chu an ma ni mizo te po ril rema salawa an hankal ringot mai kha ani Biswa Sarman Mizoram ni sareng pong chu ngot le lak sak atum chu state police le wantlang mi puita chuan engdanga chang lovin anti tur om tak an lo ti khum ve ngal wata Assam lamin silai an me pu masak awangin tunglok reng wang ni lovin Mizoram police te po in an mi le sa te sahim na tur chu an ngai tu alo thei lawa an chang le ve ngala anti tur dik tak anti ani ramria outpost Assamin ne chu atum mek chu an lua lum le ngal thuai ani he thil duam lo tak kheng hi rem na le muan na a om theinan North East State Chief Minister te Silonga kanin mu khoma tanga ni nuwa thleng Mizoram Chief Minister in Aizol athen nu darkar rei lo te chunga thlengani thotan nia Mizorama thil thleng hian Assam nena anin kara ra duom tak chu mol te se tharun thona hi buaina chin felna ani ngai lo ti alang chiang hle maya chu chang ni lovin a aya buaina na sajok le thil hlu mi hring nun na hial point ator theina ani pusarma hetianga mizo mi puite rem na le muan na om tura kum som ni aya tam lo be to te laka tharun thona le ibutut na te tilang to lo tur hian in sum ram te khai ram ria in ti buaina hi thian in rem na anga thil chin fel ol sam tak zong ani hau lowanga abikin heng Nagaland Arunachal Pradesh Meghalaya le Mizoram tenen hian ma se khongain rem na le muan na om thei na tur hi dap ram te tharum le hriam hrei mang lovin tongka in emo ani lo po in thil dang mang talin hetia social media a thu I chu a hian I police te nunna apelet lowang che poimo ber chu I then omram te musit le za pa lo taka chet na laka in sum le in thunun na hi aniang chu tiang ani lova thi sen chu azonga chet lak ani zel chuan thi sen chuak hian top ni mel a mulawang Myanmar lam Russia in Myanmar sipaitan mun tina man thei jet fighter a thon ta Russia thona Sukhoi company siam Indona ahman chi Sukhoi 13 SME jet fighter le training na man chi jet fighter chu nimin khan Myanmar Military Council te
an thon thu military thu nei tu te soi chu Asia News suan ata lang thaliam ta atang khan Myanmar le Russia ten thil lei le thon chua chung changa thu thung an lo siam to angin an indoor na sa hle ti riatania kumin chunga Air Force exhibition a po khan Myanmar hi Northeast Asia Russia ne na indoor om chun ani thu Russia leader Vladimir Putin chuan a soi China zo a Russia hi Myanmar a ral thuam thon tam na ber ramania Myanmar Air Force in an man mek Russia siam MiG-29 jet fighter le training nana an man jet 130 jet fighter te hi hun rei to tak atang khan an lo mang to a tuna Sukhoi Su-30 SME indo thona jet fighter hi sikle sa eng huna po boruwa katanga leilam bom thei reng chi ani China ram ria om Myanmar na thokte hoan phal sakta China ram ria na thok Myanmar khuale tuita chu China thu nei tu ten muse get lam hon sakin ma ni in lama ho an phal sakti riatani July ni somni paruk jingdar riata tanga chundar song pani thleng khan Myanmar ram lama ho du te tan China lamin get an hon sakani ram pani te in kalpo na ge thi me tha covid ridar tran tir atangin khuwa khir tran alauni to a China ram lama om Myanmar mi ho du te chu kongdang aru ka kalna lam atangin an ron ho thina ni he ge thon ani na chan chu ram pani te in biak rem na awang ni in bungrua le thom no enge mozat po thiar chua phalani Musa district administrator u oka chuan China ram chunga kalvei wa na khuwa khir ani laya ma ni rama hodu Myanmar mi te dan phallo kongdang atanga an ron ho thin chu ram pani te in rem dan nen a in kal awangin July ni somni panga khan China thu nei tu te hnera deal na kan thlena July ni somni paruka kan deal na angin gate an hongta ani ti na soi nimin chuan mi somnga vel an ron hoa an ni chu Muse district township level covid response committee le tlomngai polten an lo dong song ani Londona Myanmar ambassador tharturin visa angak mek February ni khata tanga military council ten thunei na anlak nuwa Londona Myanmar ambassador u cho suamin chu paithla in a aya midang pakhat an ruat thu British Minister of Foreign Affairs chuan a soi military council ten anda thartur hi military council Ministry of Foreign Affairs Vice Director General Utun Ong Cho ani thu July ni somni paruk khan an puanga Myanmar ambassador thar hian ambassador E ang P ambassador extraordinary and plenipotentiary anti full-fledged thunei na pum lum nei lovin ambassador pa ngai ang ani chu wang chuan British lam chuan an remti arin om lawa amasa ambassador u cho suamin chu military council chuan CDM a alut ni in thu chua an siam thung tuna hian ambassador thartur utun ong cho chuan British visa angak meka ambassador lu bertur da nge ma chu thunei na po akuta aum ri don thu military council chuan nimin khan an thu chua an ta lang tuna anda thartur hi Navy Colonel thokto China Myanmar ambassador lo thokto ani thu London Myanmar ambassador te atanga riatani Myanmar tuiliana mi sang thum chuangin harsat na an tok mek Myanmar chimlam Kayan state Mon state Rakhine le tanin thari region a July ni somni panga atang khan tuilianin mi pui sang thum chuang harsat na asiam tana mun then khata chuan chan chuana na tho angai thu tlomngai pol lamin an soyani Mon state chunga Molaman I chai mia ole chuang son ki in state chunga Hlaiboy Rakhine state chunga Tantue khwale abul mai khwa chaung tai let pansu natpin zadipin te tanin thari regiona luanglon township ate chuan nimin lamatang khan mun then khata a khopu matui chim leimin le eile bar konga harsatna athleng chhotan ti riatani kain state Hlaiboy township chunga veng tamzo ka chuan tui chim chin aron san chho zela wangin kho chung mi za chuang chu kho then oma an chung te nena anin suan ri ti riatani bok Mon state Molamin I chai maya le chaung son khuate point tuilian satlia mai ni lovin eile bar lama harsat nan tok tana le lama covid rikai dam lo ombok nen dam kho chua tuma an be mek thu Molamain khuwa suetong venga om u ong nu chuan heti hian a soi tuna hian ruwa asur na salutuka
motor le bike atlan thei to lo kong pui le in la a in zol box sia in chunga tui alut veka ni tina in hlo chop tan chuan kho sak chu har sa takani ei tur po tu ten emo min pek kan ei kol vel mai mai ani chuti lain veng chunga covid awanga dam lo le oxygen mamo kham khop mu lo awanga thi te anom deuh reng boka in chunga tuilut nen dam kho chua tumin kan be hlom ani ti ina soi covid ripui wanga dam lo buai pui le thi te haral na tur buai pui angai boka mi pui buai lain tuna tuilianin buai na thar aron bel cha le boka tlongai Paul chairman uni moi ong chuan khopuma tlang sang deuh lai chia tuin achim lo aom to apil vek ani mai nimin chuan kan thei ang tokin chan chua na kan thoka voin lama chung ko zaruk tan chofun kan sema tuila chu aron sang chho zela relief center te la chu hon alani silawa a thei ang angin ina anlo omluya chung ko somruk ei tur chofun za somnga vel buat sai angaya engtin nge kan ti zel don po kan hre to lo sarkar ruam han nala engma kan hre silawa chan chua na kan thok don nge covid wanga thi te haral na kan thok don nge en kol ngai te kan en kol zok don ti po hrelovin kan buai ani ber mai ti ina soi monster khopui mola main chu luipui de pa om ani angin kumtin tuilianin anuai zia ma se tun din muna chuan covid ripuin a chen chit lai ani boka wangin an buaina a thua ni ta ani covid dam lo te tran pui tu monster chuang son township state mp dr onaing o chuan tuilian buaina in covid 19 en kol nalam a khoi buaya tuna chuan oxygen thiar le dam lo phur chua ba ka na tho na khol lama har sat na tam tak aron om chawa chu wangin he tuilian po hian covid 19 ripui hi a thlop zongin akal pui ani ber mai ti ina soi monster chunga military council polten rfa in tran pui na le chan chua na chungchanga an kalpui dan tur azo chuan thunei tu te lam zot zok ro ti in nan lo chang ani heti lai hian miawadi lama po nimin lama tuilian chu alat la tiam mai lova mi pui lamin har sakna an tok tan ve me kani Myanmar military sarkarin nikum in than pui result anola hetiang hi anti vedan pa ngai ani Myanmar military council sarkar chuan nikum sang ni som ni april tha niria ta nei zotak in than pui result kha an nol ti an puanga kha in than pui kha mi puin an thlop that em awangin do Aung San Suu Kyi hruai NLD sarkarin asiruk lain hne na an changta ani kha party hruai tu tele state councilor ni bok do Aung San Suu Kyi le midang chu tun thlengin an la hreng bet renga February ni khata tangin mi pui sarkar lakata thunei na sipai sual ho khan an hne chu to a do Aung San Suu Kyi hruai NLD party chakna chu pom du lavin in than na hi dikle thiang hlim takanai ani lo ti in military council sarkar huaya UEC chuan kum khat chungin in than thatle ani yang anti ani kha sang ni som ni in than puya khan do Aung San Suu Kyi hruai NLD party khan MP seat zakwa som ni la in bial sang khat za som pasari atangin than thlin an nia za som riat pahni la yan changpha ani chawrau ek thai mek sipai fir fia khowin an thlop tlat USDP Union Solidarity and Development Party le pol dang te chuan sit som sari pakhat chau an changa za paruk point pali emo chau an changa pol te nau ten tlema zong chu sit an nei ve bok sipai lu bok le khathiam lo ho le mirama in hlo fa rul putara te chuan he in than pui hi adik lo a fel fai lo ti in yak fo ma se International Observer Carter Center Local Monitoring Group 10 a fel fai thu an nem ngat diam to ani the Asian Network for Free Election point in mi puiten du taka an thlan thlin vote ling khom hi atam lutuka aturu buru le ani anti hialani sipai fir fiak le thunei chak na tui hal huam senior general min unglaya din Union Election Commission UEC chuan thanga chuang tharuk don deuh tho kan chuye anti ve a an pu te soitir angin rampum bial zathum sompanga atangin vote makta duai khat chuang aching pene ti in tun tho tan ni July ni somni paruk khan an puang ani kha Major General ni thin Uthain so hi sipai fir fiak terwat UEC chairman ania apu min unglaya te soitir ang apiang puang tu ania fin fia na thapo nei chuang si lo hian in than pui hi dikle thiang him takanai ani lova constitution le electoral law mangin nolani ti in apuang ta ani election law hi zot chip chiar ta ila
UEC chairman hian soi thui tura hello viawang tharuk don thu nei na an polak nu in sarkar na chel tumin sipai thuak thol ho hian an be ngiala administration le management lam hi an kalna lam ani lo hrim hrima mi pui do da na chural thuam keng hiala an be le ta wangin lal tu mate chuan ram hi an la obet thei lo ani military spokesman major general zomin tun chuan press conference na in meni sompanga khan NLD party po political party registration law and the military draft sanghi sompariat constitution mangin thia thuayani tur thualo puang lok to ani achan chu NLD party hian sipai council sarkarin apom puilo national unity government NUG le committee representing pidongsu lutto CRPH te hi athlop tlat wangani ati NLD hi thia tumma se NLD hi mipui te din ani awangin mipui zinga ala omreng don ani